Mentang ni pet ya ki songut kirang lekai ki badon hakalis jongka top scorer lani kirang lekai ki beliau ban tap gol kampun ha kene gejing lekai ya ka FIFA World Cup menta usnam hari Qatar urang lekai ubdan ha ka kerdan kamnikong ulong kalian Mbappe ubdai na ka Rifran une urang lekai ulayo ban tap hadu santli gol nadu basdang gejing lekai bad hadu ka quarter final urang lekai ubdan ha kerdan kebar ulong Lionel Messi une urang lekai paponom jongkari Argentina ulayo hadu santli gol nadu basdang gajing lekai bat hadu bapoi syak semifinal urang lekai ubadan hakerdan kabalai hadu menta udei Oliver Giroud une urang lekai jong kerifran uleyo bantep hadu sautli gol nadu basdang gajing lekai hadu ka quarter final urang lekai ubadan hakerdan besau hadu menta ulong Julian Alvarez une urang lekai ubadai nak penhun jong keri Argentina une urang lekai uleyo bantep hadu sautli gol nadu basdang gajing lekai bat hadu ka semifinal kini ki songut kirang lekai kidang don kalat ban lekai ba bat ban yo ban tap gol ban ora ya ka golden boot habu pai si kirang lekai jong kerifran ukalian Mbappe kum juru Oliver Giroud kini ki arngut kirang lekai kidang don kalat ban ya kun teng ban yo tap gol ha kane gajing akun Persya ya ka Morocco ha ka semifinal balada ki job ya kane ka semifinal kandang don ruk kalat ya ki ban yo tap gol ha ka jing akun Persya ya ka Argentina habu pai pat si kirang lekai jong keri Argentina Lionel Messi kum juru Alvarez kineru ki arngut kidang dot kalat banyak kun bat ban lekai bah ha ka final banyo ban tap gol kini ki songut kirang lekai kidon hapdeng gajing akun bat kidon kam ban lekai bah banyo ra ya ga golden boot jong une usnam arjar par ha kanai ka FIFA ka balong hari Qatar balong sepet ya gajing lekai badang sa jong kini ki songut manona hapdeng kini ki songut ki banyo ra ya ga golden boot perlok pila ban sugas da ka komen hapo comment section na pedeng kini ke songut mano ban yora ya ke golden boot. Semoga subscribe ya kanai channel na bentak ki wepat ki video bangin sepen mi kublai shibun.